Нарай орта мектеби географиялык аянтча. Бүгүн 23 май Нарай орта мектебинде райондук семинар. Бакчарата көрүнүшү Накеш Павлак. Бул шакыратма. Onunda uylar, жылкылар отто жүрүп, жогору жакта ойлор, толкутулар, немистер баска жакта жүрүшөт. Жаратылыштын коңуздугу Maddetler var ekan, aş var ekan, boshqalarda har bir javob bergan manda bor. Yedi, kommunal maktablardan, hali so'zlar birinchidan bardıq bugungi Naray mektabida o'tib жатқан geografiya savobi bo'yicha seminarga baribizlar xush kelibsizlar, hurmatli muallimlar. Mana o'zingizlar ko'rib turganday, shu negizgi maqsad shu tajriba almashuv bo'lib жатат negizgi bu yerda. Shu narsa o'zi ag'ay bir jag'i yaxshi демдегелердің бірі екен да, шул бір-бірінен көріп, тәжірибе алмашып, бұл жерде көргенде нағзақта жасап, бұл мектептерде болған, өздерінде болған тәжірибе алмашының негізінде келіп, шындай көптеген географиялық аянтшалар болса болады да. Мына өзіңіздер көргендей, бұл жерде географиялық аянтшаны құруға мына жанұялар шу жерде тұрады. Күні-түні дөрелім шу ағайлар, мұғалімдер география сабағы бойынша мектептің директоры өте әрекетпенен құрышты да. Сонымен өзім көріп тұрып, бұл ағайлардың шындығында фантазиясы өзінің сүрөптөр, чыныгы географиялык аянтчаны өзүнчө бир өздөрүнүн фантазиялык сүрөттөрүнөн ушундай деңгээлге алып келди. Мен негизи өзүм көрүп алып өзүм дагы таң калдым негизи агай. Өтө бул жерде көрүп турганыңыздарда мына ушул зонанын негизги символу болгон Акчыратабыз негизи мына сүрөттөр турат. Акчыратабыз баштайбы. Биринчиден корозду баштайын. Корозду Кандын белгиси деп корозду койдук. Анан кийин бизде мына жерде күндүн saatlарын анықтап, менен сааттар белгилеп кечке жерлеринде. Бул окуучулардын жылдык күндүн саатын аныктоодо атайын жаан-чачынды өлчөмсөктүү болуп, мунун ичинде асаттомер менен күбө коюлат. Асаттомердин жаан-чачынды канчалык миллиметрде өлчөгөндүгүн аныктап алсак болот. Бул жерде боюну 1,5 метрге чейинки аралыкта несин салат койдук. Бул стандарттык бою 10 метр. 10 метрге эсептедик. Андан кийин түндүк, түштүк, чыгыш, батыш деп белгилерин койдук. Бул жерде ана жерде керекчиге окшогондо бул канчалык ылдамдыкта, канчалык скоростта экендигин көрсөтөт. Мындай сызыктар ушул 90 градус, 0 градустан 90 градуска чейинки. Норды улап келе жаткан жаш мугалимдер жардамы мустаждырдар иштеп кеткен мугалимдерден жерде иштеп аткан көп жеке агайларды өзүнүн колунан чыккан балдардын мындай таланттуу балдарды табилганыбызга өнөрдүү балдарды табилганыбызга ыраазыбыз.
Onu görüyorum size bir söz vereyim ha. Abi hükümet benim bir yetim var cebde bunun şarafatında bir koy dedim de hayrat çıkarıp verip siz işte kıyın eken de. Şondan kirebeci gezem tanıştırayım yani. Bizim Mal yüzeli kança neyine direkt hemen Aman da falan bıraksana bunu falan bu şekilde hareketini satsan, hareketini Kuday Talan bereketini sunar. Ben dönelerini süre gibi çıkıram, doğaldı, para koy, 5 dakikadan bir koy, ortadan koy. 5 bitten algan şan saçı göz, birlikte bir şeyde hükümetin yana, bir koyacak, hükümetin başkasına gelemeyecek. Başka öyle, var diyecek. Kalardan sıcakta sunan devletleri koyuyoruz. Bunlardan elektriklerle kötülüğü. Ana gramatasıyla silahlı tutuştuk. Zarar ortalıkların çaba işlerinde hakikaten iş albarkanları can avukçularda hakikaten çeyici dayardık sabahından bilimlerden muamele Müşebayet Canvay Hasan ve Süleyke Ölaylı Kırklar'da gramatasıyla. Olaylardan millete hırgı açacağım dediler. Koşancım millete yüzüklerini var. Dağda işlerine gidip dağda. Bundan dağda hesap yapılırsa. İşte bir şey istiyorlar. Şundayla Ardak Ramatamel'in İsa'yı Burbek İmaroviç diyorlar. Bilim berүү kurmasындагы жылдар бою эсептелип, билим берүүнүн негизги формасы болгон сабакты жаңы кабылгалар менен байытып, максаттуу натыйжа менен иштөө аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатууда өрнөктүү иштери үчүн Марай орто мектебинин химия мугалими Шералиева Замира Курбаналиевна коомдук лидерлер менен адактырма Абаны нымдуулугуну, сымактыгыны, нымдуулугуну термометр менен өлчөйбүз. Азыркы температура бизде 24-25. Аба эркен кирип туруш керек да бул жергечи. Аба жүз. Күндерде балдар менен географияда практикалык сабакты биз ушул жерде өтөбүз. Бул биздин географиябыз эң негизги биздин эмебиз географиялык аянтча. Azapты kança görgönbү